لدیاربکر ای سال سر 4226 دونم زوین دقونتارا قرش داغه جودکاریا باجان سور هاتیه کرن. جبرکو ولکانیکه آخا قرش داغه جالی مینرالان و دولمند او برهم داره. باجانم کو بکدک زحمت دنیسان ده هاتبون چاندن نهاتینه چنین. کدکار باجانا دکن دو پارچه و لبر 45 پله گرماهی را دخن. باجانم کو تینه خوی کرن دنبا 4-5 روزانده لبر تاو هشک دبن. خباتکار بزار روزه چین خواه بکدک زحمت باجانان هشک دکن او دبیجن. کاروان زحمت بجی جبرکو لبر در مالیه جکار لباجارن روز آبای ترکیه چیتره. برای ما چو ایزمری دکر. ما ایزمری 17 سالا کر. 17 سالا هم 2 سالان لورن. ورجی پر گرمه. یومی در ناخه. یعنی هم دارنگی ایشی مالی دستا دکن. گرمه آوا گرمه. اشته مانی زوره. هم کاری مال دکن هم ایور دکن. ارزان دشغله نم کی. لگوری پار ای سال جودکاریا باجان سور زیده تر بویه. ای سال لحرما قرش داغه 6 جودکار و جودکاریه دکن. روزانه 105 تون باجان تینه چنین و جبو هشکرنه تینه آماده کرن. تی چاوره کرن کو ای سال 2500 تون باجان هشکری لبازار امریکا، اوروپا و ولایتن عربان بین فروتن. جودکار دبیجن لگوری سالن بره ای سال جوالاتن جیهان داخاز باجان هشکری زیده تره. Bu sene geçen sene nazarına dikim alanına bir miktar arttırdık. لگوری پار ما ای سال جودکاری خو زیده کر. لی بلد مها گلان ده تایروک زرار گهان شتلین باجانان. ام چاوره بون کو جوان زویان 40,000 تن برهم بینن. لی بلج بر تایروک ام 5,000 تن بگرنجی باشه. پارێزگارê Diyarbekirê serdana cotkaran kir. O got, ji bo zêdebûna cotkarîya bacanên sor, ew dê zêdetir piştgiriya cotkaran bikin. İhracat demektir, istihdam demektir. Ji 2000 zêdetir welatî bi cotkariya bacanên sor debara xwe dikin. Li bajêr li ser 127,376 doniman cotkariya sebzeyan tê kirin. Cotkariya bacanên sor jî zêdetir dibe. Ev yek ji bo aboriya bajarê me gelek giring. Diyarbekir jaliye ax av û tava xwe ve dewlemend e. Bi sadan kedkar li ber vê tava dijwar van bacanên sor dikin du parçe û li ber tavê hişk dikin û her wiha dovre bi taybetî ji bo bazara welatên Ewropa tê neşandin û her wiha li Romayê paytexta İtalyayê li ser wan pîzaya tê nexwarin. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.